Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan nga Eli, manipod Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awan makaibaga iti gasat, gapu ta tininamnamak alalaki a makadwak iti tungpalbiag, ket sabaligayam ti pagtungpalan na. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Eli, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, nagrigat matanda ito yung assignment tayo. Agpaisuro ako makan ka. Kat, anya nga ron ngay. Amo mo, saan ka mapagkadkadan? Tulungan ka, tagayim ka kat nga ron. Imbaglakit din, tanaad-daanak itigayam akaskan ka. Nasingpad ka nalaing. Wanan, di na kon bulaon pay. Ngam kas itisikod. Sagot mo ti meriendata. Kat siyempre nagpaisuro ak nga rod. Di libre ka. Nasaysayaan di nalawag. Tapno kinaawatan ta. Sa dino ti kaya't pagpasyaran tayo, itatawan klase tayo. Jak amuman ka de likan Liam, no sa dino ti kayat da. Awan matamok amayat a pagpasyaran. No sa dino latan ati kayat yo apapanan tayo. Sa dino ti kayat maapapanan, love. Kasla kayat ko ang makita ti bagbagada amount kalugong. Rock formation ka no. Okay, DJ ti papanan tayo. Kan, may mayat no agbalon tayo, tapno tipid. Talagang agbalon tayo. Tasigon itinagdamagak. Awan sa ti restaurant ijay. More on coffee kan merienda laang kano. Sa dinong ti paglutuan tayo, ti balunan tayo. O di ijay latan boarding house ko. Mapantayo agpalingke. Kalpasan na. Agluto tayo ijay boarding house ko. Mayat gayam ditoy. Kastay la nag-hiking. Una rod, sweetheart. Uray kas no? Maka-exercise tayo. Marigatan kan samot, Eli. Natirad nga min dagiti bato ditoy. Kabalam? Ala, agsardeng tayo pay. Kaslamayat dito pagpwistuan tayo mga na. Amo ka na banugan, lang. Agina natay pa nga ron. Nagrigat at talaga ti awan exercise na. Naglaka mabanong. Mayat da ito'y abanding tayo. Kastoy ti aramiden tayo. Tunggal awan klase tayo. Enjoy. Wan nga ron. Enjoy gayam ti kastoy apapanan. Iso amang panunot ka manan iti sumaron no apapanan tayo, Eli. Friend, buyaam dagiti picture tayo. Nagpipintas ti pan nakaala tayo, Kita man? Uy, wow. Nagpintas ti background Adun tinaurnong mo memories tayo nga upat. Mayat aboy buyaan. Inton adanton anak ta. At least, adda pa kalaglag ipan itinapalabas. Sigurado ka ka di ani Liam, di ba kay asawaam? Friend, kaskin ni Liam ti arapaap kong agbalin nga asawa. Katsi ka ngay, ni daylan ka di mat ti kayat mo apaki asawaan? Ngam, saan tayo ang maibagaday ta? Saan tayo ang nakasigurado? Saan ta ang masigurado? No isuda at talaga ti kagasat ta. Sabagay, husto ka, friend. Imbag man ta nakaawid ka dito iba na iha. Mailiwak mat ngamin kada kayo kin ni Papa, Mama. Mailiw, wano ada ka sa pulam. Siyempre, both Papa. Ngam kang ronaan ti amin, kayat kayo mat amakita. Tamanumot ng abulan asa anak-anak kaawid. Kat kumusta mat ti panagadal mo? Babaan iti asi ti apo. Nasaya at latamat, Mama. Nasaya at meron ta nagawid ka. At dangamin kayat mi nga ibagakan ka. Anya dayt na, Papa? Apama na makaturpos ka. Isurot na ka ni Mama mi di Amerika. Ijay kan nga agtrabaho. At napinta sa trabaho nga agururay kan kay Jay. Isarak nakakano ni ninang mo nga dayjay. Papa, kasano ni Liam? Iha,
Saan mo asayangan tinapinta sa gasat mo? No talaga nga ay ayatan na kaniliyam, mabalin ng tumati sumuro ti Amerika. Jak namnamaan nga dagayang plano yu kanya. Para matlaang kan ka daytoy, Ellie. Anya, no kasta, sumurot ka kada mamakan papay? Awan maaramidak, Liam. Amumat anak ka depende ang pailaan kadakwada. Iso asaan ko ang mabalin asupringan ti pagayatanda. Kasano nga rodan ti relasyon ta? No talaga anak patagakan ka. Mabalin naktumat asurutan ijay. Sana nabak nang ti pamilya kakaskan ka. Imbagkan ka, tadagor ura at trabaho mo ijay. Siyak ngay, ada pa dagiti kakabsat ko nga gadadal. Ken siyak tinamnaman na tumulong. Di urayan naktulatan. Ngam manmanutan tulaangan nga kita. Uray na, basta di naktuliplipatan. Uray matsika di naktuliplipatan. No kasta, panawam to ni Liam? Awan maaramidak, Luna. Ngam nagtungtong kami mat nga urayan na. Sayang. Tinam na maagpay. Kat agpapata akumpanya ti pagtrabahuan tayo nga upat. Tapno saan tayo nga agsisina. Mayat kumaaday na apang panunutam. Ngam awan maaramidak. No saan asumurot iti pagayatan dagiti dadakkel ko. Maawatan ka matkit di. Ngam kasla nagmating agsisina tayo nga upat. Upat mat ataw na nagkakadwa tayo. Maikawa akton Kasta talaga, friend. Awan permanente dito'y lubong. Basta saan kanton amang liplipat Amang ano inton adakan iti Amerika. Kat manglipat ka matan. Malipatak ayamat ti best friend ko amang tultulong kanyak iti pagrigatak. Kat saan ko mat amalipatan ti best friend ko? Aka na yun amang ilibre kanyak iti merienda. Oh, apay anak kalidliday ti love ko, Umadanin ti graduation. Kaya't naasawan, umadanin ti panagin na dayota. Rumbeng kumaan na ragsak ka. Tamalpasan ti rigrigat tayo. Uwen, maragsa ka lang iti panaggraduar tayo. Ngam no panunutot ti panagin na dayota. Kastadyak kabailan. Kabailam na ita. Ikarim nga ro ti panagsuplima. One, ikarik love. Congratulations kada tayong upat. Agyaman akada kayo kadagiti ado a memories. Adda kayo akanayon iti lagip ko sa di naman kayan ko. Aganaan mat ka kumaakanayon iti papanam Ellie. Kad saan na kami kumaliplipatan. Saan kayon to amalipatan? Nang runakan ka, Liam. Kanayon nak to nga awagan Ken di nak isuksukat ijay. Wen, saan nak to nga agbirok iti kasukat mo? Ala, agpicture tayo pa nga rod. Sakbay nga agsisina tayo. Kumusta ti trabaho, iha? Ay, kanayon nakngarod ama kumikom, mama. Kat, kumusta kayo matan ka ni Liam? Day tangarod, mama. Awan pa'y panawin kon amang kumusta kan kwa na. Gapo iti kinaado ti trabaho. Ngam naawagam ka din, manipod adda ka ditoy. Wan, mama. May sa kano akumpanya ti pagtrab-trabahuan dakin ni Luna. Ay, kat, nasayaat nga rod Ni Daylan nga'y. Inala kanumot ti Antina iti Canada. Kasta ka di. Kat, jagayam mo, di mo ka di pa inawagan. Sige, mama. Awagak inton bigat. Tano ita, kaya't konti aginana. Malangarod iha, aginanakan. Pasensya kan friend, no italaang anaawagan ka. Makumikumak akanayon iti trabaho. Agpapada tayo na marigatan, Ellie. Marigatan kami man ka ni Liam ditoy. Ngam ananusan milaeng. Naimbagat ag katrabahuan kami. Kat makapagtinulong kami. Ala, si kapay lang arod ti makaamo iti boyfriend ko,
Amok mat analaing ka. Si Kanti makaamu amang tulong kan kwa na. Aywan gayam, kumusta kayo matan kinidailan? Panak ko na, kat okay matitan iti ayan na. Saan amarigatan iti trabaho na? Naswertyan na nga rod ano kasta. Ala, maturog ta nga rodan, friend. Tani, adapay trabaho ta inton bigat. Sige, bye. Agyaman ak iti yaawag mo. Bye, Luna. Duwa na tawon ngagtrabaho ka dito abroad, Ellie. Awan ka din ti plano mga agbakasyon ni Jay Pilipinas. Adda papa, kayat ko asorpresaan ni Liam. Saan ko nga ibagbaga ti panagbakasyon ko. Ay, da kayo nga ikin ni Mama. Diyo kayat kagbakasyon? Ay, si Kalatan. Marigatan ako nga agbiyahe. Sige papa, da kayo ti makaam mo. Hala, agananad ka nga ro diti panagbiyahe, miha. Wan papa, kat agyaman na. Dito iti imbaga dalo na kinliyam apag trap-trabahuan da. Masapol asiputak dagiti masabat ko. Ang mga nudyak masiputan, kat mapalabas ko ida sa pinagado ti tao. Dagiti limabas ngagsinsin na labay. Nakaragragsak da. Kat... Daliyam kanlo na dagijay. Surutak ida itinaliman. Dagijay tan. Nagpara da iti jeep. Limugan tan. Nagsweet da iti tunggal maysa. Imposible nga awan relasyon da iti kasjay akin na sweet da. Itugaw ko pa lang dito eh. Kita no naka-online ni Daylan. Apag iso, naka-online. Awagak iti messenger. Hello, Ellie. Kumusta? Nakalagip ka man. Anya ti mayapay ko. Kaya't kala ako mustaan. Da kayo kiniluna. Kumusta kayon? Ha? Saan na pa'y ka di ano ibagakan ka? Makatawa ng tinapalabas. Sipod nag-break kami. Anya? Apay, saan kayo ang nagsasarita? Saan? Busy ak ngamin akanayon. Agpada kayo iti gayem mo abisi akanayon. Awan panawon na kanyak. Dayta ka ditiga po na nag-break kayo? Wen, gaputamadlaw ko. Nga awan panawon na kanyak. Kaya nakabiro kang matan iti sa bali. Kasta ka di. O sige nga Rod. Kat agyaman nak iti oras mo. Bye. Anya ti rumbang nga aram ita. Mama? Apay gay mawag ka iha. Kumusta nga iti pa nagkita yu ka ni Liam? Dayta nga Rod ti mawagak, Mama. Diyak ngamin amunon niya ti aramidak. Tay dinapanak iti kumpanya pagtrab-trabahuan daliyam kan Luna. Nakitang ida. Kat patyak nga da relasyon da. Di mo't ada boyfriend ni Luna? Nag-break da gaya man, Mama. Inawagak itay ni Daylan. Anya ti aramidak, Mama. Di kasaritam ida. Wano ni Liam ti kasaom. Makipagkita ka kankwana. Takitaom no ibagana kan kati agpaiso. Ngam, agsagana ka iha. Masapul anak kasagana ka iti anyaman nga ibagana kan ka. Sige nga Rod, Mama. Kasta ti aramidak. Agyaman nakta manugot ka nga agkita ta, Liam. Diyak ka mo nga da kagaya mo dito Pilipinas. Nasayata nagkita ta. Adagamin kaya't kung ibagakan ka. Sapay la ko ma, tamawatan nak. Anya dayta. Iti panagkadwami ka ni Luna, iti do atawan.
Jack na po tanan at nagdiriknak kan kwa na. Gapot ay suti ka na yun, anak kaalalay kanyak. Narigatag may sarili. Ni Luna tinagbalin nakatulong kiti amin. Sorry ha. Nga masikugan ni Luna. Kat plano mintag kalaysa. Sakbay amadlaw ti tiyan na. Pasensya kan. No jak imbagbaga da ito idikan ka. Ken no nasaktak ti Riknam. Kat da ito yung timawudya pa nagkita ta. Ken panagsarita ta. Gapot a jak kaya tasaktan ti Rikna ni Luna. Kasta ka di. Agyaman akmat iti panangibagam itipod na. Best wishes lang kada kayo. Nagsubliak matlang iti daydi akanito, Mr. Lonely. Inawat ko latan, akas jay tinapasamak. Saan siguro adda kami kini Liam ti agkagasat. Ket ita, addamat ten boyfriend ko anam-amok dito'y Amerika. Ket iti panagbakasyon ko manen dita Pilipinas, kayat ko ida amakita nang runa ti anak da. Daytoy man ti pakasaritaak, ti pagayam mo, Ellie. Ellie, pagayam ko, agyaman na kiti daytoy apakasaritaam. Husto ti inaramid mo, nga inawat mo latan ti sitwasyon, ti gayem mo, ken ti boyfriend mo. Ala, sana bale, tadamatan boyfriend mo. Ket sapay la kuma, tagtultuloy, ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Ellie, manipod Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.